samen matate katong na sini lo kali tang pari long pi ex president ka di lamera mela pen ka itu ka society long me pula pen lamera mela ko ke bang me pu ki man bang lo pasti orang ni sang pi mon de long pipi long tidak tu dan tidak pasti pen ki lai pasti cuma ki pen ka pon lo lapen pudot sampai lalu lalu long ina pa juru lah lo lagi ke hai sa rikasi hi ka jero ko council iya alam ni same aku member Indrasing tinggi member sila pa juru lo nasi sa rikasi hi duk dan tidak setong lah ki pon lo lapen sa taksi lun citolong no ba lun citolong ya pa juru abang pulang dengan nggak kita lah lapen pudot kecepatan lo lun kampung pinsolong kecepatan lo mengina apa yang lu bang di samping liris from pipi nang yang tidak kurang ke nang tidak setong kilai pasti di polo alang kipipon mate alang lok he yang lo forest from park itu yang sujurong par yang kita lo ang member sila kung mengina pa yung do pasti dak dong si clearance from pipi dak do kasi coba mo lang iba maka nasama taksi lun sampu kalau solong mengina pa yung do laki ake hai sa horen terang botak langsung alang si do dan dak stage long line pasti cili lo horen terang nang do dan dak stage long line ka alang si same dak baik dino perang lo masih orang sampai akan sampai people lo jadi lepas sampai mengena pajurun lo alangi tang pajurun alangi tugasing hot kalitang sarhai terang kapen alangi polo kapen kalitang basapi rong pipi alangi tusar pilo kapen kalitang cenderosing terang langsung air lo alangi sampai suri kena poisa pajurun lo langsung so tangka langsung itu mas kopi pakai pilih awal mat ke hang orang ter pilih posisi itu ada kisah berdiri di pagi pos sampai dot mengina apa yang tuhan itu melosot ya aku kalau cuma hang pos lo lapan orang kasih hang orang cuma halo lu tampung klip to malo mengina apa yang labang ke akhir hasil long kibe ex chairman board chairman alam sampai dak du berapa terhapon lo lasi Upah aku cepat penggantung lah lo, apa yang ni kita lo, film somat, visual so, lapang so cepat lo mengina apa judul lagi, sar mensing pangco, kontraktor analis dongkam muka, tapi lahir di kita tu, kalau bahasa beda kita kenapa so kata di bahasa Cina lo, alam sampai dengan ke ikan pom, ikan pilo mengina apa judul lo, ini depil mengina apa judul, tapi kalau sampai suri ko akan kan cuma pilo. Bahasa itu nomor dah cukup ko, nomor lopot cukup ko. Alang lihat bensin pangco, alang lihat ikan kau sampai mengina penjudulnya penis sampai apa yang ikan mengina penjudulnya pulau, alang lihat kasih hot. Sasenot rong hang kalitang kang pura pangco apo apen kalitang kade kamsepi apa yang nanti alang itu mengina penjudul. Kata menghadap, mengenai mana buku kipipan ali, orang tinggalan apa ali, dimilih. Orang tu sampai mengenai apa jurumber, kata sampai securu palpingan itu, mengenai apa jurumber, hawa tu, hara tu, lima pada dulu masih kuat. Alat tu kita tu, golden jubilee, kita hokel ke, piwer itu boleh takkan itu alat tu nasib mengenai lompat gula, suruh alat tu bangsa, apa orang kipipan. Masih pudot coba penggantung lah lo atau yang ini kita masuk atau kemudian tumpang mengina apa yang dulu lah lo sah rupsim tiron tuisi nong beda langsung MLA yang sampai ikan ras sampai mengina pilihnya pilih kena pilih alang lidah awalnya tay batu sampai coba pun lo lapen pudot
lapen putot ki 60 pimen lam ke dai long pinjol so pha itu long ina di pondo tabang sono ina pa ji ke la hano kal bi la na mai pe ke ale ala itu si la bang sono ina pa ji lo suri ke batangka la si la bang sono nge nagi pidu la tu ke la hano pamong ke kali tang pari long pi expression ka bi la na mai ala tu ke ting hon karena tu lah kabila beramai pernah tu orang member sendiri mengira apa jurusan ini pan aku pidulo pasti napa jurusan hekbot kabila beramai aku jundang saat jurusan tapi pan itu pohon tak lapen ani pan moment tu itu tiba jurusan lapen Jolo litu ling jelo pohon Kebang ilang asingkan sampai nonge nang pidun boy bosin ni jelo lapen kenon betulan awet ini yang kegelang labangai cenggur pitik tabang sonong elang pajurun kelahno kecengsi anonge suripo labang sotang kana pidun labang kelahno sa dokter pungkas teron Pengkoseran orang situ ada dakwah atau dari senji, ala itu kecil hal mitang asal pila pen, asal pura member jatuh lepas somong ina pidullo kalitan prohala teron lapan kalitan ditima depi amen dan siratu bang somong ina pajeru, langsi tu berarti itu ada bang kacurui pasti, awet jangan tahayabon, lapan Sekian lah terhadap yang apa yang kelano saat bukan kiri alam itu dua dan tidak supapon lo nanti sampai dah kerampen nanti orang itu pohon pak apa momen itu sinar pagi pagi ni ha alam ni bukan kiri orang yang nak pidun ke alam kecil handai alam itu momen pen kali tan gulab kini amen tu si tong ira pagi lo kung tidur dan tidak barang kita disenji Lapen putot coba bukan lah lo, kesoi kira dong, abi malong amat kecepatan kesoi kira, abang sonong ega, amikan hal sana apa jadi dulu, akhirnya sa dibem timu, alang lige, kia nak, abang pulo, rong hilang alang lige, alang semedak duduk dan tidak kira ibang sendiri pun lo, sa dibem timu. Alang sampai nongena apa judul suriket alang wajah lo salah pohon pak hotel membentuk si ramai habis di samping jadi nang ikan beli dua alang nongena apa judul lapen kira ikan hoket as sampai alang di hati lampu itu dicuruk pergi dua alang nongena pijul pot alang nongena pijul ke alang di tinghon nai apo kalitan kamiya tim pada timu nasi alam lepas sama curu partigo nasi pena nongena saja dia tu 20 tadi tolong amen ami ada dalam masih itu apa dah kita lo nasi rasa tak apa sih pena sambil itu lapor respondi nasi nongena itu mana pak itu curu lo lapen Kupat pilih mereka itu bahas pena tinggi jahat konti tapi mohon itu sampai pena tinggi di pai Toksia polong na tu dak sing silpon tipe je na Thailand kiwangi pasti pot tu polong kano Lasi domangnya tu ini tu kasih pati aja ini kampung sidang ini tu ason penason asai itu dengpon aku lo akhir bangso Singir dengan cerita yang masih itu masuk tim asai kita lepas podang dia po masih nona bang itu kasih pati ada yang kita puluhan nimso kirung ke kan kasih pati ada yang non bangso singir dengan cerita yang itu cepati pondok masih non putra bangso singir dengan cerita yang itu nimso kirung ke kan cepati pondi lagi dibu manja kabar maya him
So habaramai ahin pen di pada konpol si botak langsung habaramai nalitum kita mereka sisik me pen ke dorang dia pasti paham Ingmir jangan cetai lawan itu so kirung ke kaget seperti asal dengan singkon bomo masih non itu bangso singmir jangan cetai lawan non itu matengno ke kaget seperti pondi lagi Dibu manja habaramai ahin pen seperti polpo Dibu manja habaramai seperti dia tapi putot kasih sik me pen ke dorang dia lagi botak langsung habaramai ahin pen nalitum kita mereka sik me pen ke dorang dia pansi tanpa sini dulu Nasi don lagi tu Pinigil abang susi mir dengan cetai itu ason penason penang asai kasih doo pun itu pini anak lu pensami pambong lo kasih itu apor ate pensil itu ada asai si tali itu klem ponangji nasi nang itu jo tiga sisi dengan dulu belum termasuk nim so kirung kita kasih seperti ponja pasti nanti sampai sini lo Yang pondi nasi nang itu kadung kami sekali ahli ramon The oldest ethnic festival of India is back, spread across 500 acres of land, with more than 5,000 ethnic performers performing in 4 mega stages simultaneously, attracting more than lakhs of visitors from around the globe every year. Experience, enjoy, and learn the vibrant and vivid culture of the Karbi tribe. Welcome.
Thank you so much, Dibu Manja KCL Zone, for your participation in the Nimso Kirong competition. Ladies and gentlemen, now we shall be witnessing the Nimso Kirong performance by the Wothat Lanso KCL Zone. However, before their performance, Lasidon Maliatum, non itu Dibu Manja habar mai cepat dia dapat ikut bangso, senior dia ada dalam cepat dia pun tujuh lagi Wothat Lanso habar mai himpensi, Nimso Kirong kita akan cepat alang itu mai himpensi cepat dia pun Dewa Fitri tapi alang itu nanti sih kesedang aku ini tuh lo kang puji do masih lah bangso lo kang puji ya bang dia tuh nanti tuh prap jin bangso senior dia ada dalam angki bang serak dia pasti nanti tuh mau tu diri lo akhir itu apora bang duri pikason lo masih lah bangso lo punya men tim lakha jauh lo nang punya bangso mathematics tebul ko kita abang Israel Pangcho, habar ke hakar dia lo, lapel abang selalu beri kampung pon dia bang, akhir hai, Mondol Dewan Assistant Professor, Department of History, Standard dia lo, College, nanti tu prapjit dia abang so, asal kasih pasal pon dia panci nanti tu batu diri lo apa, ini tu kasih pati aja mega bang, ini tu nong sini ini pit, mata asyik tim dalam dia lah, lalu ini tu, labang so singkir dia kasih tahu lo itu Nimso Kirong kita kasih pati yang gong sudah me, ini tu malam suapor, nanti tu apori poni lo. in the meanwhile of the Nimso Kirong competition, we would like to take this moment to publish the book, namely Kim Nakha Charlie Lonan, the mathematics table book, which is written by Struggle Pangcho from Hawartihat, Karbi Anglong, and it will be inaugurated by Sir Mongor Teron, Assistant Professor, Department of History of Eastern Karbi Anglong College. Bangso Olutui, kampung Panjang si Arbu Osona Tiga, lagi Olutui, Amen Nabangke, Kim Nakha, Charlie Lona, Tebuk, lagi Kalakha Kosoma, Kalakha Ponji Bangso Abu, Nidiri dan si Ibu Kono, Lapeladak, Katu Kawe. Alali ketok kapal alali tempe Struggle Pangcho alali Kalibong Guwahati University Salong Kalibong alali Thaksen Taleno nasi alali Department of Physics nasi Milisia Mesa seperti itu lehano Karbi Pengbong pen Physics sekali bang Apai Zoom Piglang Penana College lo Riak Prestigious Bangso Aku salong kelong dun kami di rumah kita ini bang akapek ke selong lo. Nah selang hal suruh lo fisik sekali pen, lapen alami fisik kecali pada jadi tim laka bang solo pertama to picture lo, lapen laso alu non 49 BKF KYF aku nata lo MDM Research and Publication lo bang solo ngaku bang solo lo pergi nasi dirihin pen kiling dia padu oelo apor hek pen lapan sini ikut nasi alali ketok Struggle Pangcho ang suse patok dia pan arnam long akhir sini awang hantilo lapen ke kado kage 49 KYF kun pamegi pan arnam long akhir sini hanti hilang kita lapan sini tonton lapen bangsa buka kampung lo kardong.
nona bang itu buat kasih pati azai megle itu dam tuluna masih itu pilih bela bangsa singir dengan dialog itu lapu kasih pati azai mereka sing pom lapen itu pilih bela bangsa singir dengan dialog itu ason asai mata azai megle tiga posisi itu lapu pensar itu pasing barpon nang koklo masih non buat bangsa singir dengan dialog nimso kirung ke kan kasih pati pon lagi buat namso हमारा माय ही पेंसिल पते पर वो थालन सो हमारा माय सिपटी के अपनी पुरोदाते देन नारों हमारा माय नाले तुम सुधा में किसी लेक एप्पन कि दोनों जी अपन सिर्फ नाम पति नहीं लो masih दोनों लिया तो नोले तो हमसो सिमिर जे नचे टाइलो ini तो atheng nonon nimso kirung ke kan सिपटी पर जी लगे वो थालन सो हमारा माय ही पेंसिल सिपटी पर masih वो थालन सो हमारा माय नाले तुम जम सी किसी सिर्फ लेक दोनों पुरोदाते Kapjin pen bangso singir dengan kita lawan bang pen kasih pakai ponje panci nanti bahan pasti ini. Bothagan so KCL zone, if you are ready for your performance, kindly come to the stage. Right after the performance of Bothagan so KCL zone, it will be followed by Denarong KCL zone. Nasidon bangnya tuh litung piling di langsung sinir jenga cetayalong ke litung piling di ajo apora tang itu anam suik pit nasi litung apora tang panahok ye pimpen litung apora tang ipen kasih pati pon pit dia pangsilit dan litung han pasti lo akhir itu kasih pati yang kong kita litung ason juga pon jido lalu masih non bothat langsung habar mai nali tum jongsi sisik mek elo blong trap jinten na tu nimso kirung ke kan ke pati porje pangsi nanti batna ke sini lo bothat langsung api ka sisik mek elo ke dolan ji lagi bena rong habar mai Arthur Bamboo Industry, Bangsko Arthur Bamboo Industry. The oldest ethnic festival of India is back. Spread Arthur Bamboo Industry, Bangsko Arthur Bamboo Industry long nang litum long igjilake sofa set, table, bed, beling, hoton, high krung flower stand, cup,
tre pen dang lok kapre ka son long ichi adim laki chingri be rong dongkam mukam West Karbiang long Klarda Kachini je phan humri ignon 9957 767037 9957 775291 along humri ikha Arthur Bamboo Industry along